adi mige itura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge meha hadis wulu takabbalala nazaru hingala ruga waras sarihako emme aadaage muslima kavves emme aadaage mihe kavves visnene yaqeen wane musica lave ki hama ekani aadaage haram kamennu musica lave ki hama ekani islam deenuga ehemves bayan kurayfawa faafatak fada faafenu evure ma boduge ma faafe nurakka tarifafa birwari faafa ifafaage sababun akhiratuge kurim miduniya matiga wes algon munge macca e insanun yetuge macca nuwata musica lava kule mi hunna adu ha mi hunna e taidu ko nuwata ekan halal qura mi hunge macca nuwata ege sababun etanuga tibe ekan nukura mi hunge macca wes kofa atu wadane kamuge inzar rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq tedweri ma nabiyage dufulun devwa fawa kame egotun emen nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ul qur'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sahabi imran bin husayn radhiyallahu anhu riwa qur'ani vidalwani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول صلى الله عليه وسلم حديث القرآن يكون في أمتي قذف ومسح وخسف قيل يا رسول الله متى ذاك قال إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور لا إله إلا الله عمران بن حسين رضي الله عنه يدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومة انذار دبا حديث القربة فيواني يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف تمن رسول أجمع أمتك ودم واره وهما هلاج واره وهما متين هلاج واره وهميهم قذف كرما أدي ميستكونج سورة makuna uuruge sure badaluwegen diuma mi ummatuge bayeko allah subhanahu wa taala diri diri tibba bim fala adiye gembe umuge bodu egemma tin azab mi ummatan annane ashab bekalum dirweti wadagen dennawani ya rasul allah mata dhak allah ga rasula kon irakutoye tikam wani kon sabaka hore kon wagute gatoye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bul qurawani idha dhaharatil ma'azif وكثرت القيان وشربت الخمور مكمواني ميوزك سامان فالوي مي لوكي انترين جنوي مي رابوين آموي وانفشي مي إنا لله وإنا إليه راجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح عبارات بدو اگن وعذاب كوفا اگ انذار آمويس مؤمنون ge hitta biruweti kamen nueto algon menge gaage keherita kolajje kan nueto algon men bisna kan nueto rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq ummatuga qiyamatuga kurim vedane bodti inzar takege bodti qiyamatuga alamat takege gotuga etangeta khabar take devwa fave ege tereng emme biruwari emme nurakka tereng khabarakimi mi ummatuge bayge maccan allah subhanahu wa taala udun hilage ware vessawana kama mi ummatuge bayko mihun ura makunuge sura badal kurawwana kama mi ummatuge bayko mihun dir dir tibba mi bimmacca kambawana kamuge inzar ege sababaki ege wagutaki nuwata ege hama ekani sabab ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wal kurawani idha dhaharatil ma'azif music samanu tafalu wima music ge wattarutan neri am korevem feshunima wa kathratil qiyan lawki unterin ginawima rabom feshunima biruti wanje he kamaki mi tinkantan algon menge ummatuga mi islam deenuga terega nuwata miyaduge mi duniyega wamun nudeto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge terega ekalege fanan iman wa mi hunna nuwa mi hun himene adi khassakum ekalege fanan iman vegin tibi mi hunna hame ekani muslimun na badala erwes tebe fulum ballawa music samanu am nuweto algon men nankiya adadu kurannenge ha music samanu tan ufadda neri ege adutakum muli gawmum wani as how is gadiru gugumala huriha tak music huriha tanikga music huriha wagutegga music huriha tanikga music geeterega music magumatiga music bazaruga music fihare ka wadejiya music hotel ka wadejiya music kharakan erijiya music duwai chikan arafi mu music emme kodamenu algon menge miskittam vesme music ge waba in salame be fakane ha wara music amo gendiye kathuratil qiyan lawki unterin ginawane wahak lawki unterin ginanu eto miedu qur'an kiyawa mi hunnenne qarin nenne algon me min gawmakun rashakun hawala fadakka kitab kirti qur'an rangalan hama magun tajwida
gavaidun kiyawange kitan mihun tibito algonu me qawmu gaves ramdo moga taravis koddene qariyakunu wegen komme rashegge mihun shakwa kore ekamako komme ge galawaki unteriyen hore komme mihaki lawaki unteriye algonu komme mihege la dariye kiyus lawaki unteriye ekamuga mubarat tabebe ekamuga wada koreve ekamuga kuriyeru mattaka hivvaru koreve kharadu tak koreve lawaki unteringa adadu intihaya ginavech adi miyawore ajabu wegen wa kamaki aadaage insanun lawaki umawreves miyadu lawaki unterin kamuga mashhur wefawa ekamattaka mule umru heda korwa fawa mihunge ituran alugandu wes mule hayatuga alam me kurimati vi kame nuwata islami tarikh ga wasadi nufennawaru kame kannenge islam din ungenigen islam dinuge degree hifagen dinuge dawwat dinumuga namuga anna bodati sheikhum wes tibe mihar lawaki unteri ajabe kala kamennun to mi tiyan befulage hitat tasawwur kurawun to min zamanik gaves sheikhul islamako nuwata muftiyako nuwata bodu ilmuwari nukume daane kaman alugandaki lavakiyumge hunaru hori miheke alugandaki music kulen danna miheke alugandu mi duniya matiga huttanuda marwanden qur'an kamaki lavakiya music kulume mi waruge fahish adi uturu nuba biruwari bahe buni insanakus mi duniya machchaka aluganda hennuwe mi zamanuga nuniya ahena ekamaku hagigatuga alugandus bayfaru hiniyade ekamaku aamko birugane ei miwaruge nurakkaateri inzaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam debba fawairuga ekalege faanuge basfuluge tedukan nun evves kame miyakun haame nuwe engeto heni lawakiyun terin ituruwane waru migem wese engeni deen kiyawagen annu mihun tere lawakiyun terin tibenya den tebe fulum visnawane kamenne magumati ga suleni lawakiyun terin masweringe terega suleni lawakiyun terin danduwerin suleni lawakiyun terin hamaya ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadisul kure basvolta geteren rabuin amugen nudeto intihaya rabuin amu fawani muli duniyega huriha vesechki ra mastuwa takit algon me kuda kuda divi rajyega ves resort ta bahatta algon menge rarrashuga nuwata mi kuda kuda malega ves news taka khabar ta badali menge restaurant taka sabo hotata ugaves mastuwa chissa ra beenu kure ummi debade miha boda raluge waba aamwegen hingacce ehem wima algon men evve shakkenu kon intizar korambi allah subhanahu wa taala ge kofa komme wagutek gaas algon men macchen atu wadanakam ei algon men miwagutuga mitanuga allah ge dhikru ko ekalange deenuge wah ga dakkan tiberu jehigen inna malam ga algon men nenge couple dance kam kuramam dani ki nuwata evvara nubakam nun kam nenge wamam dani ki eha war nubakan tata eha war khas ko music ala algon men terega aam wamam mitani mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodugen wa kofa ge indar debba fawa kame denge kalangen iman wa mi hako ema rasulullah basbol tedunu qura mi hako war keri horege munafan ehem vejiya ko bahiyati azab adivis nade na'udhu billah efada makkah ge mushrikun ves bune ulunu eba mi hunge macha kofa umge kurin eba mi hun islam ve iman ve adies algon menge tera nuwata algon men mitibatana kofa nas azabunas rasulullah sallallahu alaihi wasallam gami basfol tawga mi wa azab tanas mitibani algon menge bargoda kamakun algon menge molkamakun nun faharega vedane kalanga algon men tawba mattaka fursate devwani kam faharega vedane algon menge terega tibi e kalanga deke biruganna nikamati muskuli nuwata kudakudinge tere nuwata zuwanunge tere bayakumi hun reya dual istighfar ko ekalange kofa nufonu mangedi dannawa dua kon khadati ve ekamuge sababun allah subhanahu wa taala mi kofa algon men na dur kurabwani kama ennamois algon men visnanje hagigatu ga algon men mitibi mi kofa durakunu ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam islami umme ek kofaykun en azabakun ekkun halakun ukurema kurenvi dua rasul allah subhanahu wa taala ni ijab kurabba ehin namois waki tantana waki gawma waki rarrashange kalange kofa mi kan kama guligen annan egotun lavaya music ge maccan allah subhanahu wa taala bima gambawaya gatum ge kofa wani fonuba egotun tiabe fulum ves ghafile nuwan kannenge algon men ves sama migota balan tibba khabar taka achihin gowa nuwata dirasa kori mihun hama koddi fa motabar faratakun genasiba turkiyan abin helumuga etanuga hori fastarige bodu taware kanduge adiya fabagen di eta terega lavakiya nacharangi kulan tibba ya vidigen abin helumuga turkige etan has insanun nan halakuwegen marwegen di ekofaga adi etan eta rashe bimuge adiya walujehigen gos ekko fanawe goswawe adi adavesatan ta dirinule wewara
mikhala kitan azab kita farto bimak gambawagatun asoni hama efada baki azab tavves algon menge gata nuwata mi ummata qiyamat ge kurin annane kami shakkenu ehmima wagutu amuge kurin algon men jehe Allah subhanahu wa ta'ala tawbave min uba amalun duruhelive mikam mana korumattaka huriha emme wegunu warakum masekke kuran